U ovom videu ćemo predstaviti U-POL unutrašnje boje, U-POL Vice, U-POL Classic i sve ostale u segmentu U-POL-a. To znači U-POL Gold, U-POL Brilliant, U-POL Amicol Latex boja, U-POL Citron i tako dalje. Nanosit ćemo sa strojnim nanosom, sa mašinom SF33 Pro, proizvođača Wagner. Sa mnom je Primož Lovše, koji će nam predstaviti ovu mašinu. Primož, kakva je kapaciteta i kakve su karakteristike ove mašine? Znači, ovaj stroj je dosta fleksibilan, dosta robustan, mali, isto lagani, ali recimo može samo kao što sve ostale membranske pumpe iz segmenta Wagner, može ova mala raditi 250 bara. A kakva je težina? Težina ima oko 40, malo više od 40. Jedan trak cementa i to je to. Tako je. Ali dobro, da bude lakše, imamo ova kolica koja nije brusilica, ali ima ova kolica da se može dosta jednostavno vrtiti po objektu. Ok, pritisak, kako ja tu vidim, negdje je dirovni pritisak 250 megapaskala. Da, recimo sad što vidimo sad na ovom manometru, na ovom malom metru je da imamo, znači svi uređaji mogu raditi 250 bara. Znači, ali imamo ovo posebno područje, zeleno područje koje se zove High Efficiency Airless. Ovo su naše, ako mogu, naše zelene dizne. Znači, ove dizne ima toliko dobru atomizaciju da možete U-POL materijale, vaše U-POL materijale možete prskat od 60, 80 pa do 120 bara. Ne kao recimo standardne dizne, oko 180 bara i više. Ove zelene znači da ima početni broj 5? Ne, početni broj 5 znači... Ne, ali zelene su sa 5. Ili to nije... Ne, to nije... To nema veze sa bojama. Nema veze sa bojama, nego 5 znači 50 stepeni i to je 10 stepeni oko 5 cm na zidu, znači 25 cm valjak na zidu. Još jedna stvar, kazao sam da je to membranska. Da. Mašina, to znači da može da radi vrlo efikasno, manja je težina. Tako je. Ista je nekako radna snaga sa obzirom na vatne. Je li tačno? Tako je. Znači na tripne pumpe to je dosta visoka frekvencija, veliki kapacitet izbačenog materijala. SF33 znači da može raditi najveću diznu, pojedinačnu diznu do 33 inča, znači ne 15 nego 33, ali kao što si rekao, nije preporučiva za guste materijale za gled mase. Za gled mase su preguste da bi se moglo na vrijeme zatvoriti izlazni i ulazni ventil. Tako da, ali kapacitet koji je tu s ovom mašinom može raditi do 2 pištolja. Znači odjedno možete raditi vaše materijale. Znači da trebamo ovo. Trebate ovo, sad taj dio stavi se samo tu i možete raditi 2 pištolja bez kakvega simultano, bez pada pritiska. To je prednost membranske pumpe, bez pada pritiska može raditi jedna i druga pištolja odjednom ili svaki pojedinačno, ne vidi se na slici pad pritisak. Imamo i dvije cijevi ovdje, možeš i to objasniti? Da, radi se o tome da je to jedna opcija ove pumpe. Samo da se još malo vratim vezano za membranske pumpe, radi se o mehaniki, nema elektronike i ima ovih mogućnosti da se stavi to direktno u kantu boje i vuče se direktno iz kante boje. Ali, znači, ovo crijevo vuče boju. To znači ako imamo U-POL Vice, tako je, dano unutra, možete staviti unutra. I ovo. Ili bolje da ako imamo sad malo veću sa ovakvim dozama, baš ne možemo raditi sa mašinama, nije ni potrebno, znate. Tako da imamo U-POL Vice i U-POL Classic, damo ovaj filter unutra. Da, ovo se vrati, povuče se materijal,
vrati se materijal, kad se preklopi ovo na sprej, iz ovog ide u crijevo i u pištolj. Ali da se vratim na ove male kapacitete, od 5 litara, tako je, ova pumpa može raditi prazna. Što znači da, ako koristite za manje projekte, za manju količinu materijala, možete staviti umjesto ovoga 5 litarski spremnik ili 20 litarski spremnik. I možete potrošiti materijal kompletno do kraja, da vam povuče zrak i vrati materijal. Jer pumpa može raditi prazna. Potrošite kompletan materijal bez otpada. To znači ispraznimo i samo cijevo? Samo cijevo, zrak pogura materijal, ispraznite sve. Znači isto junior i tako dalje može se prskati. Ok, sad ćemo nastaviti sa radom, pripremom boje. Možda samo to da smo ustanovili da sada u ovom razgovoru da sve ove naše boje U-Pol može da radimo sa ovom mašinom bez problema, pa može i malo gustije materijale. Možda kad imamo veće flehe samog drveta, to znači Jubin dekor, ovo je malo gušća barva, pa možemo i raditi sa ovim kesonom i sa ovom mašinom i ovakve guste, vrlo guste materijale. Vrlo je značajna priprema boje. Ovdje imamo U-Pol Classic i U-Pol Weiss. U-Pol Classic razređujemo sa vodom 15%, isto i U-Pol Weiss. Vid će sada umiješati ustreznu količinu vode u boju, razmiješati i onda ćemo odmah baciti ovo cijev sa ovim filterom i možemo pričati sa samim radom nanosa ove boje na stijenu. Nastavimo sa pripremom boja. Ovdje imamo U-Pol Amicol, antibakterijsku boju, koju ćemo razrediti 5% sa vodom, toliko da ima vrlo dobru gustinu za sam nanos. Umešamo adekvatnu količinu vode i poslije umešavanja vode ova boja je spremna da ju stavimo pored stroja. Ovo cijev sa filterom i ovo povratno cijev koja baca materijal nazad u ovu vedru i počnemo sa radom oziroma nanosom na samu stijenu. Vidimo sada imamo pripremljeno boju, razređivali smo U-Pol Classic i U-Pol Weiss. Šta je sad potrebno? Pištolj, šta treba ovdje paziti, šta treba još da brinemo prije početka rada? Znači, u prvi početka rada treba provjeriti da li je filter u pištolju čist, da li je stavljen u pravom smjeru, znači postoji samo jedna smjer ovog filtera i nakon toga napunimo sistem sa vodom. Znači, stavimo usisnu cijev i povratnu cijev stavimo u vodu. To je prva stvar, to je prva stvar, stavimo na cirkulaciju. Nakon toga, kad vidimo da nam izlazi voda iz ovog crijeva, preklopimo na sprej, popunimo pod niskim pritiskom istu crijev da vidimo da li nam je sve dovoljno tesno i radimo sa minimalnim pritiskom. Znači, lakše je očistiti vodu nego boju. I naravno, treba dati U-Pol Classic ili U-Pol Weiss. Tako je, ili U-Pol Classic ili U-Pol Weiss i zato bi ja preporučio da koristimo šobu i diznu veličine 17 i vidjet ćemo da nećemo prskati na 180 bara ili 200 bara, nego puno manjim pritiskom. A U-Pol Amicol? Sa 15-kom, da, ja bih stavio tu manju kao lateks boje, isto Amicol, ja bih stavio manju diznu. I pokušat ćemo raditi sa što boljom slikom prskanja, na što manjim pritiskom, znači nemamo ove maglice koja se nam stvara kod prskanja i nemamo tog overspraya, što bi govorimo. I koliko je razmak između stijene i pištolja? Radimo na oko 20-25 cm od same površine i na ovoj distanciji
Radi se, ako idemo 5-17, znači 50 stepeni, to znači oko 25 cm, 20 do 22-25 cm na površini. Još jedno pitanje, koliko je overspraya? Znači overspray ove markice pokušamo što manje da ima, ili pola i manje, 55% manje, ali preklapanja je oko 30% preklapanja. Znači kad prskamo jednom smjerom, kad idemo drugom, preklapamo oko 30%. Da li kada, jer pričali smo prije, ova membranska radi se istom frekvencijom non stop. Nema manje viši pritisak. To znači, mi poteknemo sa pištoljem do gore, onda prekinemo. Postoji? Ili ne? Da, ja ne radim to. I ako vidim profesionalce, oni stvarno koji znaju prskat, oni ne rade. Oni napravi ovaj mali kick na kraju, jer ako mi idemo prskamo i stanemo i pređemo i još dalje prskamo, imamo previše materijala. Postoji, znači, dobro pitanje, postoji dve mogućnosti. Ili da prskamo i prestanemo i opet počinjemo prskat, ili kako što rade recimo oni stvarno koji rade velike flehe, profesionalci s vašim materijalom, s našim uređajem, tu se može jako brzo napraviti, onda napraviš taj mali kick. Znači priđeš i samo ideš brzo dalje. I koliko iz tvojeg iskustva, koliko si pričao sa izvođačima, sa ovom mašinom, koliko može razrade kvadrata na jedan dan? Ova mašina baca 4,2 litara u minuti. Znači ako imamo tu 15 litara, znamo koliko možemo napraviti. I kalkulacija je tu vrlo jednostavna. Znači sa 15 litara klasika napravi se 100 kvadrata, je tako? Tako. To znači nema pauze? Mogu reći, ima pauza, ali pauza je brža nego se valite. Primož, poslije nanosa i kad završimo sav posao, imamo sve uprljeno. Imamo boju, imamo ove filtere, verovatno sve uprljeno u cijevi, membrana uprljava. Da li je to puno rada sada da mi to očistimo i pitanje, da li sad više vremena trebamo za čišćenje nego samo za sam rad? Diznu. To ćemo kasnije pod pritiskom isto očistiti, ali prvo, ja uperem tu u... Samo da vidim. Malo se črapao. Malo sam črapao. Ne na silo, ne? Ne na silo, to. Stavim ga u taj tip clean, to također ima Wagner. Znači stavim ga u taj tip clean i on se tu očisti za to vrijeme dok ja mogu to samo očistiti. Verovatno to nije zapravljanje koktejla? Nije to nije to, ali jako priročno za dizne. Znači kad se dizne očisto, ja ih ostavim unutra da se sve razgradi to i može biti jako dugo mi treba dizna. Evo ovako, šta ja napravim? Ja izvadim ovo i kao što smo rekli, ova pumpa može raditi prazna. To možeš ovako ostaviti, jer tu će biti sad nešto još dobro materijala. Znači, ja to izvadim, da me izvadim. To mogu staviti i vratiti tu, to stavim u čistu kantu vode. I sad ću očistiti prvo sustav. Znači očrafim ovu diznu, to mi ne treba, to mogu očistiti također u vodi. I kasnije isto pod pritiskom. I što sad samo napravim? Samo uključim. Uređaj vuče čistu vodu, prljavo mi baca.
imam viška materijala, mogu ga dati, ali trebam glasiti da mi ne izbaci voda. Jer on zaključe vodu, a izbaci mi tu materijal. Znači još taj materijal što je u crijevu mogu ga